Бүгдээрээ сайн уу? Би өнөөдөр өглөө 7 цагт босоод нүүр ам бүс гизгээ нэг гоё итэвхтэй янзлаа гарч ирлээ. Яг тэгвэл би өнөөдөр YouTube-ийнхаа 2 дахь бичлэгийг хийх гэж байна. Одоо явж хичээлдээ суугаад хичээлийнхаа дараа хотын төв рүү ороод нэг сонирхолтой юм хийн. Тэрийг удахгүй хамтдаа харцгаая. Би хичээлээ тарчлаа. Одоо хэдүүлээ хотын төв оръё. Энд ингээд яг төвөөр явж байхад булан тохоо бүрт ийм гудамжны дуучтай байдаг аахгүй юу. Тэд нар өөрсдөө хөгжмөө тоглоод айгу гоё дуулаад идэг. Тэгээд би зориг гаргаад тэр хэдийг яг яаж дуултын, ямар зөвшөөрөл авдیں۔ Тэг хэдэн төгрөг олдیں гэдгийг асуух гад байна. Төвөөр явж байхад заавал нэг дуучин таарна. Тэг манайхан би маш их айж байна. Би ийм бичлэг хийж байгаадаа маш их айж байна юу. Надад зориг хариллаа. За энэ чимээг бол дагаа явах хэрэгтэй. Тэгээд тэр дагаж явж байтал нэг гудамжны дуучин олдیں۔ За бараг олчлоо дөө. Эй, олоод хүрээд ирлээ. Энэ айгу алдартай хөшөө момент нь хүрвэл хүслэн биелдэг гэд тиймэрхүү одоо мухарсаг гэх юм уу итгэл үнэмшил байдагтай хүмүүс момент нь хүрсээр хагаад ингээд момны малтан шаргал өнгөтэй болсон гэдэг. Ингээд гудамжны дуучин хардаа энэ зөвшөөрөлтэй юм шиг байгаа. Тэгээд доороо бүр ингээд Revolut Instagram-ийнхаа QR-ыг хэвлээд тавьсан. Амар боловсон маас дээ бүр. I don't tell you about it. It's my private. Oh, it's your private. Yeah. But It depends. Different. Wouldn't wait before you. Тэр нартай хөхөнд нь үрээд байгаа. Хүсэл билүүдэг моолыгийн хөшөө гэж байгаа шүү. Бисээ нааш дуулж байгаа дуулжингаас асуух гэж оролдлоо тэгсэн чинь энэ бол миний мэдээж хувийн мэдээлэл учраас би танд хэлэх боломжгүй гэж байна. За гэхдээ би бууж өгөхгүй энэ ч дахиад зөндөө олон дуучид гудамжид ингээд дуулаа байж идэг. Тэгээд дахиад хідэн дуучид хайцгаая. За ингээд Revolut гэх захин банкныхаа QR-ыг энд тавьсан. I watched you fall. Hi. Hello. So, can you tell me about your information, your name, Yes. where are you from? My name is David Adderley. I'm from Kildare, Ireland. Oh, you're from Kildare? From Kildare, yes. Wow. And this is what I do. I'm a gigging musician, and sometimes I busk then as well. And studying music at the moment in Cork, but doing this to make a bit of extra money on the side. And it's great crack, especially when we have weather like this. It's Yeah, great. exactly. Brilliant. So how often do you singing on the street? I've been singing since I was very, very young. I haven't done it consistently for many years, maybe since I was 12, and I'm 21 now, so almost 10 years. Oh, 10 years? Yes. Okay, how many days are you working on street? It's kind of work, right? It's definitely work. I haven't done this in a while, I mean, but usually if I have a week free, it's maybe it could be 2 times a week, 3 times a week. Some people do it every single day. I'm not necessarily much of a regular anymore. Just the first time in a while. But yeah, it's a big. People do it for work here. It's a big tradition, big culture. So how do you feel when you're singing on the street? Like people's reaction and something like that? I think it's a humbling experience because most of the time you're singing, you know, people are just walking by you, and that's fair enough. You know, people aren't always going to be. Pushing you. Vibing along with you, but I think it's kind of just like practice really as well. You know, it's kind of practice, and you might get lucky to get a coin thrown into your bag, but you really do it for the fun, and if you get a bit of money with it as well, that's great as well. Once you are singing on the street, it's how many hours it will continue? I have to stop after 1 hour, so 1 hour. I play. So this woman here, she's just finished because she's just on an hour. I have to finish in an hour as well. So we have a very small window of time
and then you have to move on. That's the rules of Grafton Street, but other streets in Dublin are different. Okay. The last question. I hope it's not feel you like rude. And no. when you're singing on the street 1 hour, usually how much money would you earn? Oh, that depends. It depends on who you are. If you're a big name, you can make a good bit. My money, it's kind of too abstract to even put a number on it. You'd be lucky to get. I can't really say. It kind of changes every time. But I'd say if you ask some people, the amount they get might surprise you. Couldn't even like on a good day you might be lucky and get over. You might get over 100, but good day. I mean, like some people some people would make much more and much less. And I don't know what it's like now. Like I said, I haven't done it in a while, but. Some people can make a living off it. I'll put it that way. Maybe not me yet, but some people can. Okay, that's perfect. Okay, thank you so much No for problem. Your time. Thank you. Of course. Show me the power of my dress flowers so I can be like you. Oh, be too. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you, oh, too. I see it's true that it ain't like me. Learn to be human too. Тийм ээ, манайхаа би наад харагж байгаа залуугаас мэдээллийг авч чадсан. Йоо. Тэг би анх thank you David. Тэгээ би анх ингээд яг ингээд гудамжны туушнаас ингээд хүнээс юм асууна гэдгээсээ би үнэхээр их айжсэн байхгүй юу. Хүмүүс цааргалан дээрээс нь мөнгө төрөх хувь мэдээлэл нь асуухаар энэ чинь амар бүдүүлэгтэй орно. Тэгээд саяны энэ Килдарын Ирланд энэ дуучин одоо хөгжмийн сургууль сурдаг залуу надаа үнэхээр нээлттэй мэдээлэл өгсөн. Би тэгээ маш их баяртай. Яагаад гэвэл би энэ видеог хийхээс өмнө маш их айжсэн. Яана болохоо бүтэхгүй болов гэд. Тэгээд миний эхний 2 оролдлого ингээ бүтлгүүцсэн ч гэсэн 3 дахь хүн маань зөвшөөрөөд надад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч чадсан. Тэгээд энэ видео сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд надтай хамт энэ хүртэл байсан баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баярлалаа. Is the jungle of the Yachty. I reached the top and at the stopping. That's what's bothering me. I wanna be a man and go and stroll right easy.